Hello and welcome to Idea of Manipur of Northeast Window. Northeast Window ki akhana na sandokchari ba Manipur da ba miyam puna Idea of Manipur ki platform da correct to ki pandam da sandokchari ba Idea of Manipur miyam ta nokchari kai khulu chari ngasi go na ngasi Manipur ki khwaidi historic oiba at the same time Manipur ki khwaidi economic activities puna maki center oiba Khoraman bazar ki mayol mak da ngasi ko unaza da ba se Manipur ki one of the most popular miyam na khwaidi yaba social activities khaya ki manung da amo oiba at the same time the defender of idea of Manipur aduga Manipur ki dalai civil society miyam ki apunba apex body amo oiba United Committee Manipur ki hanagi secretary general oibiriba aduga hojujing na ifsa ki vice president oibiriba yamba KHURAIJAM ATHOUBA ne yamba se silere athoba welcome to Idea of Manipur. Thank you. Okay. Dathuba Queen Idea of Manipur sandokchari baze mapuena hojik Manipur da leiba dynamism mayam ama adu sidala iba polarizing oiba narrative mayam asi igi marakta Manipur da iba composite idea ama nationalism ama kak ekoi mayam da present over yagadra sida ekoi ki machu taraga leiba mayam gi wakhal mayam je punjan de yagi yagadra haiba gi wakhal on de adu dathuba da han bang jeni question se yamba da Manipur haiba sa e palak pakan de yamba da kai ubi de Manipur ana hek palak matam da ai wakal da di Manipur is a land of opportunities. Manipur si samna haibda Manipur gi lehau da thaba pochi any maru hunjan mada hau da balete nung da hau da balete ching da thagera pa ta thagera tam da thagera anywhere adu ma si lehau yam leiba chathok puthok phaba tam sang na ikoi gi civilization gi process si chahi lising ani gi ai belai jai haraga su koi gi human civilization gi magi migration gi magi records mayam ji yengu kan di kangla da phangriba artifacts mayam yengu kan di we are not less than 20,000 years of civilization aduna hariba pot sida pick khaba lamji da ikoi gi forefathers sing na ikoi gi lebak sina mapan gi leba amataga mapan tang dana khona self sustain toroga leiba ngamai se masi mafam asigi magi phajaba aduna mafam asida particular group ama kanglup ama ma khatana tawgi haiba portem lete mahausa gi lejaramiba magi naturally gifted ni amana survive tawda changba adugi machak sing se masi ekoi lebak sina loi pi da leiba adu yamna opportune ba koi gi territory ma khakne na exactly dabuba ekoi gi Manipuri macha moina ekoi gi nationalism hairaga di masigi magi contestation mayam ma le adwai de changdavida aduga Manipur su nationalism haibase ekoi gi political ideological or pora dagi derive tawdoira natragana line dagi derive tawdoira natraga magi ethnic nationality do dagi oi sagat ke do ba haiba question mayam le patriotism da laki Manipuri patriotism ai se kamai define to bigini ya ai gi meeting dadi patriots Manipur patriots ma hai gi hai taraga di the one who shows its unconditional allegiance to the state of Manipur. Yes. Masida condition thamoi dabani. Masida aigi akuba ethnocentric aigi mindscape haigadra aigi adugi view du dagi adugi parameters tu khakta dagi yengaga ina lebak sida thabak to yaroi aduna hariba pod adugi wang da thola kanda Manipur si by nature it's a very heterogenic you know society aduna madugi heterogeneity gi magi characters hai masi appreciate toba aduga masi da learning ba mayam sina magi capacity da contribute tongaraga semat ka doba adum leba amakhak okay masi da particular community amana tawgadamni amana tawedabni haiba kem leite obviously population have a resources ni population have a opportunity power ni strength ni then capacity ni haiba madugi potential do madu hoji phogi le pasida meteina population khara hele haibagi mana larger responsibility and larger opportunity do mana contribute to haibagi wani not necessarily adu khaktana loina puraga lemhori ba ethnic community mayam gi contribution yaudana satpe survive to ngamba adu leba am sung okay da thu yam fajabu wakhalo ne adu ngasi mak ekoina idea of Manipur da yamba thijari ba sai khoi wakhalo da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ statesman ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ identify ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ idea of ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ platformꯁꯤꯗꯒꯤ idea of ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ represent ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 100 200 300 centuries ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ political history ama chahi lising ani hena lei then ekoi human civilization da ekoi manipur civilization si chahi lising tagi mathakta adu identify to ngam ni gana ekoi chauthuk chiriba sida historically manipuri nation ama da yufam oida idea of manipur da yenga kanda manipur macha amana national character hairagadi madura kari kari element yawoda national character si nam samna haibda ekoi lebak si am chaw lebak natte adu lebak si gi length and breadth le riba magi geography ko khang batai lamsi da khundaminari ba every ethnic community sigi magi sensibility ko understand to minna batai respect to batai yes aduga ekoi masen amaga gi marakta interdependency si yes kaya yamna mathok ta ge habse badi realization ya mathok tai okay adui photo leiragadi hari ko achieve to ne lai lai okay adu eragadi hojik sida dathoba yam wakalon da hoduna interdependence amana amagi maruiba khangilaba leiriba fruit mayam sida adagi dan yam pada manipur gi geography manipur har kan da ikoi geographical territory yema de ke margin territory ikoi geographical territory se ikoi chatlu ba yoruba ngambang ngam da dun tonga nu mo kan da manipur gi length and breadth ikoi imagination sida tampak amadi ching haibagi ikoi da wafum ko hek lakpas sida tampak sida su ching me amam di leiba ching sida su maitai khangde tampak da kundari ba pangal khangde tampak ki kabi khangde dum lei ri at the same time ching ni mafam me amam da su maitai ji na chagana pangal ji historically ngarang han paw tin 1990s paw da leiram bagi khudam chang da me amam phangi hojik su chuchanpur da paktak na tari dan kwatha da tari dan jiribam da tari dan mayam tari swai da Manipur gi geographical entity amoy kamaina dathobun hojiki rasna habiri ba saigi division of magi territory se yes masi naturally divide to gunate kona khamina gadab se these are not natural divides these are rather artificial divides kamaina no hai kanda through administrative magi policy administratively divide to guneba when a hill natraga valley na define to this administrative jurisdiction duneba not the geography not the landscape kana gum khara di masi lan na pehetara kogi interpret to yawe ai jam thingna re pura tongan buduna pura adi mi khara na even koi definition p bada kai hetara kogi kano si Imphal Valley si kano dagi kogi none dagi henu wangi ko adu kamaina kano na Khopum Valley na kamaina hill singaga Khopum Tampang na kamaina hill singaga Imphal na kamaina valley singi no kaina haiba argument to gumi yawe adu lale sigi administrative division sidi completely administration da yumpham boibani hill largi hill administration hill area committee article 371c ko MLRN LR extend to area to the area ko masida hill natraga valley na haiba nate India ki constitution ki provision da in related with Manipur in relation to Manipur valley hai hai mera thire puthoba ngamadi ai pala am thana se yes the puthobi rawa adi tadi from where did you generate this idea of hill and valley very simple British ki colonial legacy oira phauda valley hai hai se moi gi administrative structure dugi narrative ira pada sumo yaru moi hill territory ki excluded territory habam di yalla rangane ba but valley and di lai ro ado datho ado eta ragati Manipur gi magi naturally magi topography na magi demography na ekoi si yam composite oina ekoi interdependent oina collective oina leiriba Manipur da ai tare ekoi tampak ta chingni lei adagi chingda maitai lei pangal lei adu itaragadi sigi marakta chingtam haibagi division ama lakibasa masi colonial construct amo ina uba ya bra starting definitely colonial construct ni hariba colonial construct to India ki constitution na without any retrospective magi examination masi moina amuk adugi legacy do continue to raga dum thamjangi bana okay aduna adugi narrative to dagi whole policy whole akogi welfare magi akogi
schemes any form of political decisions adugi kanodudagi concept tudagi loina generate toksala adu concept tudai generate sum toksala banina akoi miyam sigi mindset ta hari pochi legitimize toksala kwa ita namda admaina namda tasala kodagi ngasi akoi anoba hogulai miro sing desu akoi se tongan tongan block ama moina leibedo noina khalala kwa ita but actually in real terms se yengadi ching yaudana valley survive tawde valley yaudana ching survive tawde ching dagi chendar ibe stream sina loktak image thandui ne adugi ecosystem do naturally manu set tawjarmam ni adugi vibrancy do adugi sustainability do aduna ne ko ne chahi lising kun ne na mafam sida atopa lamam da chatna ko na sida migrate tawdana leiba ngamai ise adugi magi naturally gifted oiba ko da yam organic ko ba ko gi fabric am leiri ba adugi fabric to ngasi di tongan tongan ba vested political interest ethnocentric landscape tagi yengakpa magi assertion mayam sina madu thugaina na bonara pada already defect oiraga leba Indian constitution gi magi framework structure do adu do mon misuse toroga ngasi di adu tools in the sinara kone koi ta madu koi kan review to do suya da yam maroi ba wa phom ni da to aduga sum mate ma chase da do bana handak se azu manipur yam critical oiba juncture amada da thoba na handak se United Nations da chatpasi United Nations gi global platform amada Manipur represent over Manipur people ge aspiration Manipur people ge interest represent au kanda da thoba da han ba madu da fawa emotion dom da han thandi kamai feel to har ba chang ba di khang de masi high ba da phazada but still aina khalle akoi si ipai pu singna den ngasi gi halaman den miyam na dum haina raga ko Manipur si maning makha tamna khogi lerak peleba mani akoi da madugi sovereign state amoina koi emerge to khibagi akoi da madu pride ma bina so le gira mani engon do su le Manipur da kunda lai ta minar ko community kudimo ki right thinking person kudimo to loi le hai tare ara akoi gi national flag le akoi gi identity akoi gi constitution le akoi gi assembly le akoi elected member le rami loi le rami ko hari basi pot mayam si even India gi Union Home Minister na Andaman Nicobar Island da ekoi Mount Harriet ki do Mount Manipur ming thonu matam da Manipur gi masa gi apna संविधान हमारे से भारत से पहले है था नमान हायरक पसे अदु की पोत से आइना यूनाइटेड नेशंस की मेन मागी कैंपस की मागी गेट से हेक लांसन कान दा कोई की मेंबर स्टेट में आंगी फ्लैग लोई थेले बा आई नित को अस कोई की फिरान दो सिदा युंग मदे एंगों दा क्याम चौक थोक दो नो फिरान दो आई शेलो दम दे पीनी दा हना आई थमोय दा पाव बाय तारे देयर वाज अ फर्स्ट एंगों दा पाव बाय एंगों दा इमोशनली टच तो गिबा हायरगदी हायरगदी फिराल में हम United Nations की member state में आंगी फिराल में हम युंग मबदा अस कोई की फिराल दसु लाइक इंडिया का कोई का तौनरम बा some kind of controversial sigi agreement se tawna India ki part oram dadi our flag could have stand tall here in this among these proud nations and I power cha mana ba feeling badu manipur miyang feeling oigene da to khale at the same time ikoi platform amada especially when it comes to global platform the akanda manipur represent over have sida da thoda I assume to zabani ka Manipur ki strength Manipur people ki thona mayam si mayam si shad plap yaw padawna I feel to bidang wani na khale tawe adu di yam nan tawe miras because I want the confidence mang de aduga hoi mafam du da ahan ba changbo oibagi exposure ahan ba phangbagi mafam du gi international community ki magi culture am lei say for example even though when a speech ama I speech ama thamba hai se they have a limited time very limited time 90 seconds aina ngangi do 90 seconds solution ga dong na adu he lan thok matam da koi president chair lo president sina ma salana jump to gine ba so 90 seconds gi manung sida aina ai leba ki lady issues me am se yamna concise na yamna bullet points ta miyam ta ba da phajana bhab ta honan na ba mayek sina thamo ngum change ada draft se tawni semni hana ko experience lai tabani na even pham ngai da manung sida hol sida ai table sida pham phawba da atop lebak sing mathang mathang sung nangak pase
Moina ngang basi sum taring hai sida moina ngang bagi idea si lor akanda ai gi draft sum semini nangam dai moment to howa hana general level magi crux gist to the koi written statement when last khas hang dum submit to bi but you have to orally deliver in 90 seconds and 90 seconds gi manung ji to goda bin magi limited 3 paragraph kumba 4 paragraph ta lotion be adam ni na adu dum nangam dai du semaga ultimately mana ai gi matam yo na moina indication pira kan di 90 seconds ngang ga dune ba adugi kitang ekoi da hana chatkidabagi tawkidabagi lay but engonda imaleba ki damukta ina mohut silaga khoi ngasi thengnari ba really issue se thamogadabani it has to be registered haibusudi engonda madugi determination dudi leibani na ai thamdaba yade haidana khallaga thamnaba I hona jab okay dato yam nungai ba haitare ko dato de bere ko so adugi asoi mam represent to ga koi ki lei pak da matan mafam du chat pa ga haibasi koi da feel ko adu musu dato ba yam nahaoina Manipur civil society organization single level decision making level am chawni yawe at the same time miyam gi appreciation yam phangi aduna one of the most popular social activities at this age ko that over yam nahaoina sigi miyam gi recognition namaso am hangadu na to that over that over Manipur yo issue miyam ama sensitive issue ama leiba Manipur mo lamdam mo da luching ba amoina miyam bu represent to diriba bisak amoina decision se kamai lebi decision lobasi number one da I have to be very clear on what I want ai gi concept yang clear over tai ai gi vision ji yang clear over tai I want any form of vested interest ai kusandana one over tai aduga kahetare in the larger interest of the kogi state aduda yumpham oiraga aina wakhan je khanba ngam batai aduga koina lepiba position do madudagi ai confirm amata handoktana non compromising state amada ai decision lorga ngangnaba ngam batai maybe aduna risk la carry ta non compromising hai bo pham zila pakada hangjani je Manipur civil society organization mayam je decision se kamai longja bo decision making se ga hai bi question yam hangni ngani ai basis thang jabne ta to han ke very recently Manipur da hojile conflict se yam kana je changja ho ajaw Manipur se but conflict se related oina andak se sigi narratives mayam bo project ho se national media lagi jadi one of the tallest journalists hoga karan thapar magi interview series samaga Manipur se tawbas sigi series da thoba na ki angdum present awidena tawkanda interview to the sumaino uzaba dai tare narratives mayam am lere even within the message so ki narrative mayam khenai dana position mayam khenai among the cookies ayamba mane mogi position da thoba da karan thapar hairezi he is something that ma hindal to was yam nu bai bai ko any guess mana mai la ka da thoba da mana break to no ko na area ma kha ai jare aduni idea of Manipur ai da thoba je mai tai gi leader mo ne mane assume to project no ne da thoba so mai tai ju defend to ya at the same time matam da man di ngasagi national public opinion da mai tai gi kai matam da leiba yam sole impressions yam sole ko da no to tanza to da to bon tola ka da idea of Manipur defend to no ba hona ki baza come back to no actually it was not a surprise question to me mam di kai no ha kan da mongon di amna deliberately or intentionally machi fix to ge na to bo ramadi yai but ai you in the haidi ai na ngasi phobda mayam gi thabak torokpada ai metai amoi na thabak sudong tawhidre ai mang dong metai dong mang de ba niras frankly speaking mang doi metai dong na mang de wa zoi metai dong na ngang de metai marak tagi metai dong na ngang go tholokpada I am the first one to come forward and defend it maybe he becomes my enemy I don't care adu ai metai khaktagi ona thabak tawgodabani haibadi engonda di leite adu engonda adu leijadabani na ai gi di it was my kahetare yamna natural ojaba igi character duni ma ngo hangai do so adu hoi niya mamang da ina madu proof tawna na mo da I have to bring out some of my activities aina karai karai kari tori kam community kyam kamai tori ha sai puthok ya da khara puthok ko du mangai rai but actually madu engon da kashi amna challenging oiba or engon da mana aise misrepresent ta honna na ba honna da aise mana confusion na honna ba adu mudu oirambadi ai but engon da kashi ko successful da thoba luere kan interview luere kan da karan thapro ki kari ga de da thoba da hai kamai na mana any kind of
ma ene yum yoro kanda di matung dagi hujik phone se de lo yauri ko ma inga ai ga chatting to bolepte we still argue in the WhatsApp messages ado mathang sum tawna ra kusina aina ada Geneva da leading da ma ingo da mu another interview gi ma ingo ne offer to interview invitation to re ada aina monda friendly dum haire I realized I interview do I interview people were every interview I ngasi TV da pire ngasi mirage lobby interview say I will at least watch it more not less than 10 to 15 times because I yeng do ne aina ngang gi mirage hangi questions ji aina kya mapung phana khungki khungau da bana karino hapsal lakpa yawo kaino je ID sana masi I review to was I habit ni ana magi interview se aina sum nan yenga kanda I sense amala ai kan thapagi mana engon to ki pot se mana thawena I see some kind of I see particular kanomada narratives amada definitions amada mana I see fixed no phone ba man no yawa khre ko adu mana atopa leaders in the interview to kanda mana utta magi attitude mana piba no time of magi narrative to fulfill to hona da mana piba matam ga engon to ko do so matang da ina su yenga kan da ma I see somewhere tang bias on no man ba feeling engon do su phang bai tare ada mana engon invitation je pure kan da I know that I don't I said in higher Karan I prefer speaking in neutral space these days and I mana that's your choice thank you have ma je I listen you okay okay da thong ba sagi current happening interviews especially another question amaga matam yam no isi matang sida I ni da thong gi body language it was totally different hana pigi ba da thong gi interview me ma I su so me am to min re do ngasi ko ni ying je ko me am sida adu da phambagi nataga respond to bugi moong je body language was very different adu sing adu intentionally oira kamai to no adu ma kai leite yam samna harabada karan thapagi magi auram leje is one of the you know matam magi amna one of the finest journalists amane ne yam loina respect tawnai adu magi skills yam tongali and he had interviewed so many you know world leaders aduna mongonda dugi kenoma lei have I su khangi but I su moi mak thengna traga su ai gi brought up say bazar maya I yumje sidagi meter chami musala lere ko aduna karan thapar ko mi myam so khoi sha da chaw panina engon na tonga na mi atopa unabagi egonda adugi ka hatare phobia du leite adugi kaimta engonda complex leite and whatever ngangna go poche aina chatka du se ID samna habda miraj hoy akoi si masai khoi na hainari ba Manipur haiba lebak adugi macha ne we khoi se we have so many things to proud and we have so many things to you know kahatare challenge even the mighty India in so many fields akhoi da di confidence yam chong le akhoi ipai pu na akhoi da thambiram ba akhoi da pukai langai matik magun adugi pride to adu agon da gi kaim ta mang de ana mana phanayam na tawga su I dum khale I know everything I gi position clear ho puthok ta bagi wani I have enough attitude anyway da tho ba do ba thai se hoji khar se so be ya dong lak se Manipur da hoji le ba situations da ai ahan ba Manipur gi bot dynamism ji yang kan da majai pangal naga ko ki sigi division chi la kan da every single community Manipur da le tin se including my community kasi this chingabam yaw na I experience again everyone is feeling insecure koi na magi identity magi mapurup se secure oi de loi khana secure oi de khana bi basi da amuka yam mena du chale isina bigger insight yemagi mayokta ekoi se secure oi de na feel to na ta against one another the might is insecure against other community at the same time all the other communities including the Pangal, Kuki or Naga when I say threatened area and feel those everyone is feeling threatened against one another kamai ying masi yam lan ban notion ne miras maram di kai gino da khara piktha ba community sing hai tare ko semeti pangan hairo
then kogi nagagi ethnic community tangkul mau maram chiru sote mayam leire ko then I mol kom mem anal longkang mem leiri ko community mana community imdagi kiba nataga insecure oiba habasi larger community amana magi hegemony magi dominance magi superiority magi oppressive attitude adum magi yamna kahetare adum characters mayam do na ngai tane shattering tawra kanda lakadaba insecurities ama kakne adubu aina sum yengjabada metai as a society metai gi wani yeng matamda metai na topa community amada yamna kogi kahetare over the course of history metai na metai pangansi forced assimilation tawna hona de Islam jilai thuan ge din hana ningon pi matam sida sana mai ro olo ni dong na tong tanda on da yaro matam du da yes nasi Christian religion se wena ma Hindu on da yaro have matam du da on da yaro on din ga gambir sing gi magi matam du gi magi power si unlimited ni adu reason si da di magi dominance completely le rabne ba aduna hari ba pot se matam du gi le ba halaman sing maru na metai gi leader na tra metai gi rulers mayam sina magi absolute freedom of magi religion practices culture si fazana dum thambira mi lon mayam lon ma ngangna halamni amana amada ken torum de sigi same pochi ngasi gi modern manipuri society si la akanda democratic state si la ak phawda du ngasi mete amtana ni amtada nang hindu olo nang christian olo nang na sida to nang Islam thado si kanam tana high de even within the Meitei Christian the Meitei Buddhist the Meitei Sanam hi haigadana Meitei like English schools ma'am school ma'am lady ne aduna Meitei itself Meitei have ja koina magi true kano si magi identity je koina mun na humja lai yeng utaraga di this is the most advanced assimilated community ne surrounding hills Manipur gi hill terrain mayam da kundaminari ba Kanglu Puru mayam se maslegi chendarak pa stream mayam sina loktak imagi mabuk thalle dana loktak ki ising se meitei ne sida tari ba turen si yam yes adumai to na every stream khudimak se kundaminari ba ethnic community macha mayam loina mak ne adu meitei sina adu ne ba ar sige idea si thaduoga atopa certain group kharana moina moigi community centric oiba idea khara sagalakpa sagalai ba potu different tori basi meitei khakna ayam bamadu sum thengna badona kuki na to kore nagana comment hekpi daba gumba leidai adegi di nagana tawagana kuki na comment ti daba adu meitei pangangi na amarom da magi certain khogi kanoma dum leijakre affinity yum leina banina adum punna dum chali integrity matang da compromise tawroi ama tawroi na mai punna chachaba dum lei ana adugi poche la kan sida set tawrei ba india dagi set tawrei ba system sinaga aduda muk endorse the going to thopa aduna maram hoga koi machine gi marak rip se over the course of so many 70 years of being part of India sina set of shala koduna ko da madu gi impact yam chauna pirak padagi ngasi di narrative se adumaina high basina hena convenient ora kodona state police meitei police ne ku ki na high bada how far madu kyam chumila le se ko khangde adu high photo Indian state na reject of them. See, state police, not to state government, like government, and state police, then high visit, hundred high visit, Hamid, that was in Nagagi, Susing among the Tokiva, Tinga, different way the issue I am, but I don't know, think of. See, I am not enough. How does it live? I could project with the younger generation, see the live narratives in the community lady minari by Quimams, Tam the single Shupul Pulakidava, I took a Pumbas issue to avoid the Moon. At the same time, all the communities lady mams, a quick composite history in the late Tabadona, collectiveness, late Tabadona project over. But recent times, modern Manipur, creator from the Rider. 1947 Manipur independent nation among the circle of Matanda. Measure book Pachinzi, instrumental labor Manipur, modern Manipur architect figure of Oline. At the moment of loyalty,
अदुगी बिक चावना लई है मणिपुर दगी अदु मा मसागे मुका was the Manipur and Tangkung leader Matu Mahagana Yamosa Sijas. Mazi Manipur, high idea of Manipur to defend over Kanamagi Tawazi, Harrivan. Ado Hoziki Manipur, even not river. Then when you're talking about aluminum, as a moment the Magi Petrolism is sense, a ship of Manipur, Yam, Matang the tallest figures, Mayama, Petros, Mayamugi Puaris, and I'm giving a lady visit. अदुगा ngasi leibा narrative sidana chunjam samnato ko to tawse ta ko kamai si observe to mase miras mase koina community singda loina taison basu langani okay because Manipur na modern state amoina emerge to matam da yes every major ethnic communities moi mayam si every one of them were quite optimistic moi new modern society ma matam sang na koi monarchy dagi evolve toraga democracy laaba popular government ama representative mayam 53 members khanna constitution draft tawdana loin tawdana lakh matungda mayam se loin optimistic way but ekoi gi live theory sidi masai gi ekoi na hari ba magi modern state se it was not evolved organically from the ekoi gi hanagi Manipur ki civilization ki process to adudagi organically evolve to ko modern state oi hi deba miras imposed over yes New Delhi na makoi gi society yes makoi gi social culture makoi gi mindset makoi gi historical background aduda yumpham oiraga draft to ki ba Indian constitution to aduda ekoi da dum imposed to ko gumane ba aduga ekoi na adu hi potu da adjust to raga survive to more or less we are still an adopted state of Indian constitution. Okay, don't forget this. Yes, if we are in real democracy we should be the one who should construct this develop this constitution but ngasi ekhoina lerisidi we are an adopted state by the constitution of India adugi drawbacks mayam do adu duna pirakpa impact mayam duna administration da education da then ekoi another generation ngasi nang na hairiba ngasi chahi kunthra sure kun sure ngasi chahi nifu sure na hairiba ekoi generations mayam se younger generations mayam se makoi gi knowledge da makoi da fit toriba information se ekoi gi organic information do adum da fit tawgidre adu ngasi mayam na haine dana ekoi gi ipai pu ningthoro singi matik magun samna habda ngasi leiriba naha mayam se like kwai phareba angang sing se ai Manipur gi turen maming tara hayo haige chingsang maming manga hayo haige tangna phangba ekoi gi lamdam sida phangba uhai maming khara hayo haige ekoi gi ningthoro khara gi character hayo haige ekoi gi politician modern state ki politician dasu alimuding history hangse ba Yamaso Sejagi Hangseba, Asfishagi and Gabriel Hangseba, Kanamta Pazanam to Hibanga Moeva. A koi Boda, a Quina Tamapa, Quina High School Tamutamda, Dambi Singi taken the only 1 or 2 pages of chapter Montaner. Lore, Aduna, Angunda Karinova, Angunda fit the way by Angunda Hapson Direba, Nolese Karinova, and I Labak say Mushibanam Day. Nang na nangi inggondo boundary do karai bongno nangi apokoi pa na kamai shinarami nangi pukri gi magun nangi yena khada homba yendhogi magun hainogi magun adu am nang loina khanga ka nang inggondo gi value nang khangde na tro adu inggondo da mi to na changa ga lam loksat gi haim tan da di nang khang manga moeba adumai to na aina agi lebak nungsi ba ba sa lebak sida leiriba akoi gi irani thum mayam sa masi akoi khang ta ba India gi wona di mokhoi gi angang sing the like tambi matamda CBSE ki syllabus ta kai dadi moi phajana tambi na honai ba masi even BJP ki regime ma la kan da mugal gi lo lo thoga moi gi hana gi hero myam puthoga ijan na honai ba adu poto Manipur gi la kan da Manipur gi dadi kaman kamani yeng ge ba moi gi da khoi ong asat tok sala ku dadi adu di kanu na te ha ba adu lu bho sune adu gi ho du ne masi ko na adu gi ka da de fruit ne masi ko chari Rado ba masagi ekoi Manipur gi oina broad dynamism of the community lines khadi nei na re but
naga yam united with the community mo oibra na traga na kuki tasing na united oibra pangal ji yam united oibra mo gi marakta dynamism lay tabra ga haraga di highly dynamic lay na am akoi se manu si da lay je mache pok ta na kai gi bo ma ilay lay bedong to go at the same time when it comes to Maite dengan saya jumpa ni, Maite ki lining dia lebih dynamism. Adu ki ideology the political Maite is my affiliation lo kene yes. Masa ki magi political ideology ki lebih dynamism lebih ba. Adu ki dan ikut ki reasonable ina lebih ba. Magi si ki dynamism kamai na dato masi si yengi masina ikut ki Manipur ki idea mas simple ko matam da masina kina ikut da challenges na mo hendra kamai te. Masi bila se kuna pot kudi mai kuna challenge ne lo ya de. Every individual has its own idea. Mi ma wakan khan ma manade magi managadaba chang khara lei aduga miraj kai gi color apam manam da bai hinjang gi apam basi manam da bai ai ai je nupi phajaw si miraj phajai nupi do ai na di phajam da bai ai na phajau du miraj ke walan khan bai football star da miraj na ronaldo pam bai ai na messi pam bai wari bo sidi loi lei gani Messi pam bra ai messi pam adu sigi ke no di loi lei ni tabu du idea of a nation sida akoina agi experience se for example akoi Switzerland ji yengbi ai Switzerland ngasi neutrality maintain toraga world gi conflict or contested nations mayam gi common table lama generate obang amai sikarai dagi no hai kanda wo second world war gi choba magi by product ama khakna adu mami ji ngasi Switzerland ta la le hawa but Switzerland na madugi concept se yamna positive oi momong da convert to eba say for example second world war gi main course France ka Germany gani you know it natra yare Germany na northern side le re marak ta Switzerland le re aduga France na southern side le re yare ko aduna Switzerland have le wak se France ka nagnari ba half of the northern Switzerland bordering southern Switzerland bordering France. yes My friends ngang hai. Masi akon chalo ke Geneva hai se. Even United Nations manu se friends ngang tane ba. India ji Indian thani name plate ta. UN ki table da India tharo hai ba. INDE Indi thai ba. Friends maron da thani ba. Independent sovereign nations me am nung block amam ring mo thamme ba. Hai ba nung sing ji da I ba maming me am se. France da thon maming do ha tane thari. Magi influence mine lay hai. Aduga Switzerland gi another half se aina Geneva dagi keno phoba Zurich phoba national akoi highway sida koi karam thoraga koi ga adale local coordinator duga koi chamine ba karen thor chale ba aduga Bern yo kanda Bern jina mogi Switzerland gi capital ore Bern jina gi mu lanthok raga northern half se better ba adugi northern half yo kanda highway gi signboard sida highway gi exit thabado France maronda Geneva ri sum lakodi sorti ne sum tharame SORTIE sorti tharame ba Bern he lam thok padai di Oxford an thai Oxford in Germany ne signboard se loan je thala oli ne adu Zurich Bern gi matak thala Zurich se chine pura Germany ne German country me da aduga when you pass and travel every village or every township magi unique character even the kone chamba kogi hamburger ma na traga sandwich ma chabadana village amaga maming khenai aduga tesu moi kha khenali plus burger dugi na traga sandwich dugi identity se even bread dugi identity se adu bo ma village dugi when reflect to hola adumaina moi gisu yamna heterogeneous character ma di manung sida leijari ne ba but manaba poti kaino Switzerland is one of the most weaponized society ne ba moi gidi every family individual amana automatic rifle su thambia hai ba mogi history na mogi legacy na piramba mogi culture ne ba but as per the records Switzerland gi chahi amada bullet ama natra ani gumbre na nomai kapthok yogi record leite mogi senta bire ko aduna France ngang bo kangu ga Germany ngang bo kangu ga Bern gi matak manang adai du da Italian ngang bo kharaga sigi community mayam se yamna cohesive oina idea of Switzerland gi magi heterogeneity coexistence
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯔꯂꯤꯁ ꯆꯦꯄ꯭ꯂꯤꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ Okay, that's how. Kita land, land people kita yang baca ini pollution ya. Saya land economy, supaya okay, abang main na betul sahaja saja. Mereka sudah kerja lightweight question kita hanya saja. Hatian ba. That's how. Ini part yang nuksi nuksi apa ni? That's how guna gang for apa sektor apa. Kami pun narratives macam project atau argument macam ni. Yung pemula ni ini bang nuksi. Ini cil macam mana Manipur harus ini. How? That's how na Manipur mo ibagi. Iram jam jeda po ibagi. Why di chok chok sa na ba maram mahayra ka di kay habi. Maram mahayra ka di akoy si we are a generations of an Asiatic sovereign who had a civilization of not less than 20,000 years. Adun akoy si human civilization da. Akoy si more or less akoy si amna masigi advanced societies da sangjalakpa. Adung loba yamna unique koi ba top pa magun leijaba adu khunai amagi macha moina popu phangbu se sida yana chawtong he leite aduga quite nungai jada ba hai batai ei pak se da po bagi ei pak se da thoi any kind of phenomenon ama local agadi karam quite nungai ta ba hairaga di akoy masen gi marakta masi amana amabu thajana da bagi some kind of akogi culture ama develop taro kodona tawbuse akoy lebak se kaim da wata bane yam nungai na lebi aba yes you have everything yes you have winters and summer you have summers and winters yes aduga india gi manipur gi wa amada chathaka na miras nang chali du khangani chinjak ta hairo amada hairo akoy sida phangni ba vibrancy varieties atom hamda kya uda bane yam refine on nuai na lebi abalam ne ba sigi nuai na lebi abalam si obviously akoy si akoy gi geopolitical strategic locations ina over the course of history matam gi akoy thengkhang kaya rakta adum challenges ti dum tawga lai adu hariba madugi challenges mayam du akoy na realize tawraga aduga akoy na adugi preparedness amo yauna na akoy na leigadabu do akoy na leiba nong gidaba se sina akoy gi chawba drawback amo oi madu akoy gi ayam nungai ta samna harab de yomi ras ko ayam phajaba chambai ki nom ta haijage masi 2023 you just go back 24 you just go back another 60 years aduda akoy kai thengare second world war si Manipur is not politically involved in any ways but Imphal battle is recorded as one of the greatest battle of second world war aduna maram oiraga akoy gi miyam si lanjau se akoy thengnada ya dum thengnakre yare ko just 60 years back then 39 begina 45 hojigi maning da mu just go back another 20 years or 40 years aduda kai lere 1891 gi Anglo Manipuri war amu thoya there's also another war crisis amu lere devastation choba lanjau amu thoya sana konung ning do kang khong chaire leba kang khong chaire mitom na laga loi challe leba moina wayan thoga passion gre yare ko adu mu thengnare adu dagi amu 1891 dagi amuka maning da see 65 years amu hangaloba 1819 1826 7 years devastation adu maning da hangalaga di every 20 years 15 years ta awana effect ro ko se adum tawala khabane so more or less sahi yang khai mukti koi Manipur ki periphery hoina and more or less adugi timeline si sum yeng kan da akoi si mong ama natraga amada external forces mayamna akoi da ngahaletana siguma makhal gi disturbance pi have simadi akoi chumma bane adi targadi are we prepared we were never big question akoi we have akoi pai pushing the di akoi population yam limited oibanina post 1891 gi matungda British na han bato ba census ta akoi population somewhere 2.3 2,30,000 muktane ba adugi yawgidro missing duna standing regular army je phajana thamangam dadana akoi gi lalup aina every
male members of the family is a marshal. Ekoi lami ne ba. Adu main to duna ekoi si tawe ba. Adu modern state ta. Ngasi Myanmar hai sunu, South Korea hai sunu, North Korea hai sunu, European state me amu su Switzerland hai sunu, compulsory mandatory military service for 2 years. Leba kudi nok tawe ba. Population yam da ba leba kudi ma. Ekoi na madu kai ge ba nan tok thoki ba no. Ekoi na madu kai ge ba nan tok thoki no. Ekoi na 1949 ne India ki part ma oi re hai kanda. We have completely hand over all our securities and military to the Indian state. Aduna ekoi boundary do moi Assam Rifle sina tho moi nga halure. Ekoi lami do Indian army na ekoi ngapi rabani, we can have a very peaceful life at home. Ana koi nuai tu mo lai thore. Akoi naha sing hanagi lerama martial character do madu India gi bagi ka tare international platform da India gi mamai pa na ba India gi magi respect hengan na ba magi firan do heno wang khan na ba koi sports lom da conventional sports lom da convert to ga koi dom da contribute to thokre aduga hai bo pol myam do akoi na moi da loi sin da thokra kan da moi na akoi si moi lebak amoi na mapung phana samai phone koi ki boundary ngapi da na external aggressions me am ji thing bi da na infiltrations me am do control to bi da na hazara pubira ba di we will be having a very peaceful and progressive life. Adu koi progress lom da koi contribute to ine ba ISRO da koi sadi changa ini Olympians me am puthore ini lagi dia koi ki NASA da koi ki mi chala ini German da scientist lady amar lady India gi every Indian armed forces da koi ki maximum per capita koi ki population ratio de yanga da di one of the highest number of contributors of Indian army officers. Not just the army officer, Indian army da soldiers da yaw aduna sigi contributions me am sa sina ekoi da kama na drawback si lake hai kanda ekoi ki sambanje ekoi na ngakcha hogda badagi ekoi da problem lai ekoi na thingno da ekoi problem lai adu ngasi di ekoi mitop amana ekoi da lan ta salen to matam da di ekoi na ha sindi lang kaw re unprepared ore modern polo han me ekoi ki sagol kangjai well the modern polo don't contribute to kiba present to kiba Metis society Manipuri society do ngasi naha sakya sagon thoba hiri so we have almost abandoned our ngasi we have already abandoned our genetic traits. Yes. Akoina forbid to thokle ipai pugi magi characters akoi ki civilization akoi culture akoi ki system do akoina loina forbid to thoga Indian system adopt to re adugi result ne ngasi akoina wafum mayam sida humore wahang nam lak se hauchi we are in a very hopeless at the same time helpless pangal thoktaba asa leitaba phibam ama situation amadne koi miyam na chamjara koi miyam sing leis ekoi irang ji immigration de kam valuation doino aduga ekoi ji khangpoki then sekmai civic touching fight sugnu fight hen to ko ya roidabra gai ba yamna wakhat ji pixel up matang ama atugi ekoi ngomoi daily life me ama economic activities me ama kari to ba ya rataba masina amna solve safu me am so people metam sida da to guna hoje ekoi advantage opportunities me ama thami mayam sida ekoi lejere ba ekoi mapang jam human resource ekoi leiri ba ngasai opportunity me am sida yum phom boraga how optimistic kam yam no oidi as a leader moina ekoi miyam da ekoi angam da future ma de lei he have se da to kama heavy be kama convince of ye masi yam ka hena ekoi nuksa thiningai oide biras because masi thoiba crisis se this is a crisis with a design aina sumamang da ai dum haibani there is someone there is also an elephant in the room ana hariba potu how do we tackle that haibaduni aduga masi ekoi da yam threatening oire ne ekoi na pariba meyamna cookie na harise actually they are not the one who is the real threat they are the proxy army for someone bigger power aduna when the judge himself is guilty how are you going to seek justice from him haibaduni aine haijabu aduna haibu potu dagi nanthok nana bagi diplomacy politics and if necessary larger people's movement sina hariba madugi design do adu ko break tawda ko na dum ngamdani ngai maram leite ano hariba potu break tawkre matung da
if India is sincere enough, Makoina Manipur Ladiba Magi historicity, Magi Hanlaser historicity is a understand Tauraga. Masida Equida Equigi own idea of Manipur do. Madu develop Taunaba, Madu nurture Tawanga, Madu groom Tawangam Nanabagi, Equida Madugi opportunity do, Equina Madu India de Fazana, Equilovatai. Ado India si Matamamada Equina enemy state Amoina. Certain section of the youth na purami. But Masidi, India is an opportunity state. The Indian markets, Masi ako Meitei Natra Manipur Kaptagi Nate, the whole global community na India is an opportunity state Amoina, economic opportunity Unari Neva. Next to China. Natra. Aduna Hariba Madugi positive idea do da. India ga iko ga laina ga do ba relationships hai. Masi eko ki political leaders na Fazana Madu convince to ba amadi redefine to ba ngambagi capacity do ne masi eko do walis. So we need that capable leaders, that capable legislators, that visionary politicians and government who have the ability to convince the government of India and reset certain terms. Nasi aina igi tweet ta. Akogi Honorable Prime Minister Narendra Modi na statehood begi mana greetings ama thadore. He is so proud. Aduga strong contributions in making India proud and mana high. Adu aina tweet to roganda aina respond to it. Nana yam the proud over the proud Manipur, the one who is giving a very strong contributions to India's progress, are now in a very grim situation. Yes. And then nangi proud odi reporto, masi no the contribute to mayam do. It has been threatened. Adugis kunai do threatened tawre. Tongan ba impact mayam changjil So please come to Imphal. Aduga let's have a introspective review of the Manipur situation. Aduga koi Manipur ki whole dynamism se masi politically, administratively reset amtang tongnana ba attempt amtang koi Mr. Prime Minister na lapiraga koi mayam phamaga amtang tonginasi so that we can contribute much stronger to building the greater India. I tweet. Okay, amazing. I'm satire. That one can be. Now, how should say that Manipur economy, Manipur geopolitics, swai areas. The ongoing lakhs again. I do the lakhs again. Idea of Manipur as a platform. That over. How about the cookie people? The auxiliary idea of Manipur. The TV. Any messages? See, cookie people in Manipur. Yeah. Cookie Chinau Singh ko. Cookie Chinau Singh Marakta. Kung so hijari duni. Over the course of time and history, Ekogi Royal Chronicles ta. Makogi existence, Makogi legitimacy, then Makogi Mafam Sida Laki Bagi. It's all recorded. Koi loy kangini. Without any bias or without any different bidding amada, for what reason? Nakoigi political demand later Haragasu. Mete Micham Miam the Lantana Maram Sikarai di Tolino. Kana Angelino. Masi Aduna Maram Murakanda. Mite me amna ngasi nokoi pun mokoi da yengna boin uhali se masi noi afaba kongthang ni asingo kongthang ne lo masi lamdam sida future uzaba lamdam sida lai gade ni atop leba amu wakhan khandaba kuki ki population me amu su lai ri nokoi me amdo different condition dagi yadabdi wangam da be ama tom da be handaki irang sina maram moraga mokoi victim boin musu me amu yoromani adugo yawi mayam se kadai degi kari manamna tawbuno haibase madugi maturity ma mokoida wat kibase hariba potsi realize to busi amaru wai madu realize to view aina mamang do haijai duni maitaina community amta da threaten to busi ngasi bodo ko thengarate mila akoi gi wakhal da phawbuna te we always try to be
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯋꯤ ꯅꯣ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄꯗꯨꯅ we don't have a future rather we are jeopardizing the future generations of both Kukis and Meiteis, Pangal, you know, Nagas, everyone. Aduna hariba adugi responsibility do khangna ekoi decision lobo changi decision du lawna na bo hona ban tamda mapandagi lakpa mina di madugi sense leitaba yai madugi sense udaba yai politicians sing na madu khangdaba yai moidi adu uraktaba yai because they are more concerned to their power play ana adon da chalunu Okay. aduna miyamgi adugi idea do aduda munna wakhan khanba Beautiful message. chambi wana Adugo Maitai people are equally affected. Adugo Maitai people the short message amata rathoba. Maitai people sidi aina haijaning mase koi Maitai gi di leba se koina mang tharaga koina nga aga koina luchingaga leba sin ngasi phoba hingaga lai se koi mayam gi chawthokpa koi mayam puchen chawdagi natro kuki mayam changko koi kaim haigi jise koi mayam puchen chawdagi moi bu pham sida koi leminar krine koi mayam puchen chawdagi koi loi himinare ine adugi puchen chawdo koi na ngasi thadokpa yade adugi same puchen chawse ngasi jo koi maintain tawgadabni retain tawgadabni adugi yamna kai hatare big brother mo bagi responsibility do karimta koida otherwise thinking ama yaudana aikoina stand tawga leibuduna indiana aikoisi break tawna ba different design different politics tawra boda nagagi movement langwa tamda break tawga ngamgidrabana because Meitei were too mature to handle that situation idea of Manipur ko laga du ko khanga lakra Naga eline tawdabida. tawda bida lakra baneba adugi same responsibility je ngasi jo ko de leiribani and let's not talk and do things that can what do you say Break the idea of defame or break the idea of Manipur and the impression of Meitei as a majority Okay. Okay, Rathoba, how do you see? Let's come to the land and people issues. Masagi people issues ima ki adum kharma kai Rathoba na Manipur people kanano haibaji am phajana hawda idea of Manipur am phajana yawre. Now land jiga people ga leina relation sida ekoi da feel to wa ekoi se especially to the people of Valley Valley ne haiga dranga sai tapak le Maitai pangal se khara ena nuai jada ba pot no ekoi leipak sida le ekoi lam sida ekoi alienate to bibra ga haibu question ching de ekoi right later bra ga haibu question nam khak sum lei ba sigi si kamai yeng be si land people gi relation sida masai historical li laiba iram tam ni leipak ni sigi ngai nga ka doi ni thawai tha doi ni ga na to ba I kan ni be ni pai puna ga na khala kan da swai da kamai yeng da sigi areas masisu asagi koigi ethno nationalism sagalakpa moigi group leaders sing do makoina set torpa narrative nera miras aduga asaina haijaba constitution na asagi British legacy of divisive administrative magi structure do adu do moina uphold torga moina putharaga koida hapsalakpase adu duna moina ethnocentric nationalism sagatpa leaders in a set torpa narratives to adu the endorse of going thokre adu ekoi politicians in a lum lotion da bani khangde natraga khanjan ba ngam da bani khangde makoina dum adu do matam sang na sum exist torga lehla koduna ngasi di madu natural or bani ba but actually if we are a state and if we are all same stock of people yes anywhere in the world community leba amagi manungda administrative union amagi manungda leminaba nation amagi manungda leminaba community population na land share toba yaba yadaba changba yaba yadaba haiba sigi makhangi distinguishing kano se native people amana exist to thoda India the special powers state khargi dum India constitution adum people lady India masada su you can buy lands in Bangalore Karnataka Punjab Delhi everywhere but haiba sagi special power period state things for example Himachal Pradesh for example Kashmir matamada asi period state khudimak se mafam du da leiba miyam dugi oina ne mane
Mui within the labor miam the America difference to the immigrant population da moina effect to na bagi native population na set to jabai wani. But when it happens to the native population, it's a big question. Now, the economies, that way, Manipur, the economies, I know very recently, I know Manipur, Kimamanda, Manipur, vegetables, Makaze, vegetable Makaze, Koyilong, the Kamgada, from the Putaropa, Puto, Kachin, the Puto, Mayamze, export over me high, the government to record. A Manipur, the Gimapan, the Dimapu, the Tadu, Pagari, Mayam, Tadu, me high. I'm going to feel like watching your candidate. Export of rice. Export of rice. Historical legacy. Manipur's primary economic sector amu successful oramba magi economic model amalani. Dato gurang sa pan yawe. I could yung namu mazi self-sustained or self-reliant oiba family mada puki mada so many things. Low work laga pokai the thamba kot pa chahi mo ichana legambagi sugam bagi ade kumai hao mayam amalera kan they could sigi self-sufficiency that in primary economic sectors that quickly learn but see how mangthar quickly mami matare at the same time quickly manufacturing units say last 10-15 years in Manipur manufacturing and service sectors Manipur the say connectivity kitan kharapa then mayigi power ki kitan kharapa aduga last 10-15 years in Manipur the boom to give private enterprises mayama now hojipuri achobo question na male sida leba Manipur economic potential se kamai na le dato kamai yenge akoi je hojibogi potential di yam lei ri miras but we are yet to fully kahetare madu koi exploit tawdri akoi gi vast hill area sida koi to ya da bu kem leite akoi gi chinga atopa leba gi chinga kene ai sai jabu do akoi gi chinglengang si ujeraga su everything grows there. Cultivation. Oh, yeah. Aduna hari before me am see. I koi na madugi hanagi hoi thainagi export torum baka hojika kena question na thaina na agricultural land na vast weda population na minimum koi peak pa. Aduna consume to godoriga production ga si production am helam bane. Hojina population hagale aduga magi productive sector duna shrink torokane shrink torok in the sense consumer yam khalabina magi export tawna bagi surplus to thorak te dana ko adugi problem su leiba adui mathakta sagi captive market ki policy lei na ko sida sana sida phamiba sida laiba pot masi market mayam se ekoi gi local product ampe ninwa yaw drabane ana sigi pot mayam se ekoina ekoi gi population means it's a market market ki magi sustainability se population determine taweba because customer gi consumer gi size adun lepani la ana high potu leitaba tabudabu akoi gi jilaiba population ga akoi gi marwena akoi gi hill territories me am se masi akoi na fazana season ragadi there is unlimited opportunities ado high potu akoi gi leiriba law land laws akoi gi leiriba administrative magi settings ina ado gi poaching do tauba yanana bagi kudong chabasi hujibodi pidriba hilly areas majority of the hill areas are unsurveyed area ya leira oirabanina as per the sagi law potu koina properly channelize to ga sinaba yabagi kudong chadabsi yam leiba aduna high report me am dugi limitations ado chingi jaga sing si koina season na hona bada makogi kaitare state ki leiriba hagi magi policy program sing sinatu madu phajana taunana bagi koida arrangement su fazana leite tawdabu hujikti atopa mirasna hari dumaina service sector gumba IT sector gumba not just agriculture sector nataba horticulture nataba sida su yam hena advance wena hujikti koi naha me amama like yam torokpa me am leibani na adugi ta yam na hujikse boom tora ba matamne ado high ba sigi pot se khogi law and order gi fibam kari me am sina so adum hindrance amadi hanadagi dum piraga lei chingi area singda naga insurgency movement na tam sang na mitop tilai na ekhogi tampak tagi mitei pangan obe mitei obe oja posting tabdu chatpa ngamda na thau tong amu tha chatpagi adu culture sang na lakhre na ko adu matungda handaki sigi tawrei irang sina amu akhoi si another 10 to 15 years
back water mu chingaga mu purabani masi mu koina restore tawna no hona bada it will take more time aduna tabu bu koida opportunity laita banete then jiki ano generation gi na ha me amse exposure yam phange then koi live program se tabu bu globalization gi live market economy gi magi opportunity se natraga masi gi impact se masi koina opportunity on thok ngam na bagi skills to adudi mathau tai do tan san do that was final question is subject si yari gai sunu budi hona budi do yam ke do matam oi na and again uncut so so oi na ko do do makti possible gamdre ado finally manipur gi lady ba hozki magi geo strategic locations world map ta manipur na ta ri bam hozki kadai wai da no ai kan da asagi india gi matai di oi jo south asia gi yam global ga india pakistan nepal bhutan bangladesh sri lanka then from the Southeast Asia gi Myanmar ga hoga Thailand Vietnam Laos Cambodia China bu yaw kan da from the Malaysia Indonesia si Asian tigers me am from the lay sigi ani sigi samjana bam madugi fauna bam ji manipur oi ba kan da leiba manipur da leiba international business ki potential sigi globalization gi world CM aduga global geopolitics ki sarukta manipur ga yumbang riba neighboring nations one of the most unstable nation magi instability sin maram bora kanda masigi proxy war mayam ama masigi Myanmar da sanabase masigi impact amu ina manipur so instable oina to leirak na baki question ama leibagi sigi challenges am economic prospect ani se na to kamai yenge economic prospect we still have but we have to be prepared. Yes. Because the Asian highway chale, then Trans-Asian railway lakadore. But koina madugi lakadori ba madugi investments में हमसे मसी handle तो वो हमने ना बा कोई prepare तो रहा. Yes. कोई youth सिंग से high ba madugi Trans-Asian highway si operate tawna na bagi prepare tawra madugi skill do training phangna bra haibam changra and down the line next at least 5 to 10 years sida ekoi gi naha sing si hairiba sigi prospect me amsi yengaga sida ekoi na kaya tare yamna competent ekoi kanoma ekoi kanoma oidena ba ekoi kaya competent ekoi player ma oinana bai damakta ekoi naha sing si adugi professional skills mayam se si training pi na bai ekoi mafam si da mayam ma hangdo pi ga dawna madu ekoi policy maker sing na India government na convince toroga and international communities mayam toroga to bi ga dawna ba even chumnagi travel agency ba haire se ekoi na mapan da chan na bagi ticket kang na ba hona kan da di very limited travel agencies. Ate loy to ba international air traffic se si understand to rakanda magi hotel chain leriba magi kano leriba mayam se masida facilitate to bungamba ekoi gi mafam sida travel agent bo phajana indi nuai na khoi ngasi leite diplomatic process khangba yes ana adugi basic opportunity du dagi yengaga railway langwa tamda heavy locomotives ne sigi ekoi engineering sector da service sector da railway gi magi lakado mayam to adugi magi mechanics tagi wara amada then hotel lakado mayam gi hotel service sector gi obi ai hospitality sector gi obi ai leidana then trade and commerce ki warehouse lakpai ai then ekoi gi export import ki trading gi obi ai sigi port mayam si Singapore na ngasi laiba opportunity do ekoi gi naha sing na ekoi gi stage da land gi transit ama Asia gi transit ama ekoi gi oireng matam da adugi opportunity lo bungam na ekoi gi naha sing si ekoi equip to bi ga do na adugi poto ekoi daga yam le ada to ai awoi bi question de haido ga chu yam na ai na sai hange na su kan ba du da to da masi hange do ga di adu wat ka do ba ai da interview su ma ku hawe da ko ko le ai da to na ko ko mi gi leader mo ina ada gi dan ju sem gi leader mo ina
lakpa adwai kanagi hona yam kana law ba kholaw ani khang nei e manipur ge ba pungoi be demand ani khakta mase hardly manipur yam na thena law na da ba collective decision ngekni du da thok banyam adu ki propounder moina advocator moina law ba se number 1 manipur ki miyam ki aspiration aduga si meet up to ngam da ba ki matam matam issue na yam thokpa manipur ka ILP leire ILP na mu ngam ke si ekhoi ke maka ST demand mu lakshan le madu ba mang da so manipur issue ya mom leiba je state ku phanga gari manipur si yara ni gana feel to me subsequent human rights violation di apaspa gi drug ki issue me am sum de tana leiba je masi ekhoi ke ultimate oi pot reality me ekhoi je pami ga hara ka da ekhoi autonomous oiba entity amo ine Indian Union gi makada indigenous reserve me am Canada gi lei China gi lei and then USA masagi lei prithvi da lei lepak pun makki lei ba dumaina mani even India gi state me amo madu claim to no me am yawre ado adumaina manipur su lei han biu haiba question ama ani su bada manipur ji lower house ti lei ga ngasagi state assembly ti lei ga Indian state khara da lei ba ko ge upper house legislative council ki question ji yam phajaba da to kuna haiba ji manipur ge under represented oiba unrepresented community me am lei mo me am su represent to ya mongda Manipur ki legislative council thambi have demand ani je sigi matang ji ni ina da thok da laksning se kai happening ani se har bedi am chumi miras hojikti aina sai aina koi gi honorable prime minister en tweet tawjai hai do reset tawse hai se ai miras su share tawjara ke ining tho buddha chandra na koi gi first koi gi elected members me am yauraga first assembly hamada mana charge sinaram daigi tomo tamda magi presidential speech to Manipur state assembly gi ining tho buddha chandra na piba magi speech cha if we could have if we are able to adopt his speech into formulate into action 18 October 1948 48 ki se sigi poche akoina taungam ba Manipur could be so vibrant Manipur could be one of the most advanced state not just in northeast but in India the potential to lady but the potential though if you are not in the right system if you are not in the right administrative structure you'll never you never have the opportunity to excel yourself adu hi potune masi ekoi de lady se ekoi je limit tor lai thokra aduna sigi limitations sidagi ekoi nan thokpu ngam na ba India dagi ekoi na some kind of ekoi gi yamna kai hai tare ekoi ga chuna da ba ekoi adjust toroga chatpa adugi magi constitution gi structure do Manipur gi leriba organic koina groom tawjarakpa develop torokpa ekoi gi system do adu do India na adopt to bibum change adu do ekoi full fledgedly exercise to hanbiu function to hanbiu ba then we can prove India da koi chahi tara da proof to get the most advanced state when none of the proof to get and largest contributor ne making India proud aduma tawjage tawungam ne ba number 2 legislative council is kaigino high kanda hojik cookie gisu cookie and other chin cookie mizo zomi mar mayam do moi clubbing toksala hoji block amoina la naga gisu tangkol mau moram pamai chiru chothe ko mayam si club toksalaga moi naga na nomenclature me makha da moi punjale adubu India gi constitution na set torokpa magi sagi representative act gi makha da di population ratio da representation chalale aduna kando ke hai kanda pullaga laihi bese but there are still Naga communities who have unique identity, unique culture, unique language, unique tradition, but their number is not less than 1,000 in population. They will never get an opportunity to become an MP, an MLA, because to become an MLA, you need at least 10 to 15,000 votes. And then the population, 1,000 Shudra Kanda, Tarao has 630, Tarao na Kamana MLA Kaduri, Chiru na Kamana Kaduri, Chothena Kamain Kaduri, Aimol na Kamain Kaduri, Nomore. And I am a Tamda, Uncle, Mao, Pomai, Rishona Kandana, Rongmei, Kabui, Moina Dum Karaga Sakane, Liang Mei, Moina Kara Sakane.
अरे सिगी कह तारे इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन से मसी वो नागावे न पुंजरे हायरगसु कुकी वे न पुंजरे हायरगसु चिरुगी एस्पिरेशन हाँ आइमोर की एस्पिरेशन कोम की एस्पिरेशन तराव की एस्पिरेशन अदुदी कनाना पुगटपिदोरी के अदुना हाइरिबे मयाम सिगी वॉइस मयाम दो एकोने यामना कंपोजिट होइबा यामना इंक्लूसिव होइबा मियाम की रिप्रेजेंटेटिव अखोगी स्ट्रक्चर अमा और असेंबली में सेम से हाई तारगदी एटलीस्ट मखोगी वॉइस फाउदी थमजननबगी फोरम अमा थम्बिबुदी मथौ ताय व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन अदुना अदुगी दुदा लेजिस्लेटिव काउंसिल दो उखटपिगा थमगदी at least they will have their say. Exactly. Wonderful voice representing the people of Manipur. Aduga ngasigi idea of Manipur represent wikiba aduga idea of represent Manipur the sarga wikiba Manipur ki masak na defender of ayu di ko jabani idea of Manipur ki defender na iya mase